Dobar dan, dragi moji ljudi. Evo, kratko samo par tema na brzinu. Znate da se u zadnje vrijeme puno bavim sa Njemcima. Što se kod njih dešava, naročito na političkoj sceni, jer to je jedan, da se tako izrazim, Muppet show. Znači, ti ljudi koji tamo vode to, stvarno ne znam kako su tamo došli, tko ih je doveo. Ali ovo je neka druga priča, ovo je priča o njemačkoj opoziciji. Ja sam upravo pogledao jedan filmić o Sari Wagenknecht, koja je, kako vjetar puše, bila je ona tu raznim nekim strankama i sad ima neku svoju, posjeća me na Karolinu Vidović Krišto, ima neku svoju stranku i stalno je slušao priča protiv vlasti, ovo ono. Na kraju su izašli neki podaci da ko to sve financira, možete misliti ko to financira, znači netko sa strane, ona je bila i isto sa njima skupa sa tim koji su sada na vlasti pa se odvojila, pa ovo i onda iza toga Krunan, pronađen jedan filmić 2 dana prije koji je nešto govorio o AfD-u, znači Alternativa für Deutschland, znači desnica ovo ono i čovjek iz desne mrtav hladan pokaže papir o osnutku stranke i ko je jedan od osnivača, glavni vještica Merkelica. Znači ja ostanem ponovim, vratim nazad, ali stvarno čovjek govori neki tamo njihov i ovaj drugi šta je bio kao voditelj isto se zaprepastio, stavio sam taj video na Grana Media. Ja sad u nevjerici slušam do kraja, čita onaj tamo nešto iz statuta, ovo ono i potpisi osnivača i skužim stvarno da je osnivač AfD-a, znate Alice Weidel i ovi ostali koji su sad u enormnom skoku, čak su prešli 20% i ovo, je Angela Merkel. Sad vam je, ako povučete paralelu sa Hrvatskom, sad vam je jasno zašto postoji Domovinski pokret, zašto je Karolina Vidović Krišto osnovala stranku, zašto su osnovane još neke druge stranke, ko to sve skupa financira. I dolazite do one moje teze, kad financirate oporbu i vlast, ne možete nikako izgubiti. Što Rockefeller i ostala ekipa rade već stotinama godina. Onda još jedna vijest koja je ovako važna iz Njemačke, znači firma BioNTech je tužena od nekih preko 1000 ljudi zbog stvari koje su se desile nakon toga što su ti ljudi uzeli spasonosni pripravak i neželjenih posljedica i svi advokati, vrhunski advokati koji su zastupali BioNTech su dali otkaz na taj posao, znači zahvalili su se, rekli da neće više zastupati firmu BioNTech, što je bilo jako veliko iznenađenje za sud, za te tužitelje, za javnost. Vjerovatno su prepoznali da nemaju puno šanse za pobjedu. Također se vode sporovi u Australiji, vidio sam i u stvari po par država u svijetu se vode sporovi protiv tih proizvođača spasonosnog pripravka. Sad me baš zanima kako će teći sve to. Naravno da se opet javio i ovaj mali smrad koji je, mislim, idejni začetnik nevidljivoga Fauci, koji je opet počeo neku priču ovo ono. Ne bi sad ulazio u to da me opet ne cenzuriraju, ali znate da nisu odustali oni od te ideje, pa sam opet pogledao neki video kratki sa Švabinjon, koji je u stvari zaljubljen u to čipiranje. Svaki drugi prilog, svaki drugi video koji vidim je čovjek želi po svaku cijenu čipirati sve što se kreće na zemlji. Da li će uspjeti, vidjet ćemo, ali evo, čujem da su Kinezi odmakli dosta daleko u vezi toga i da sad su najnovije samo sa dlanom, kad preslonite dlan ruke, učitavaju se sve vaši podaci. Vidjet ćemo hoće li to sve doći kod nas. A onda bi
sam spomenuo, sam vidio vijest, samo sam pročitao naslov, nisam išao dalje, da je EU spremna prihvatiti ove pregovore o ulazu Bosne i Hercegovine u EU. Sad sjetite se što sam vam rekao prije godinu i pol dana kad je Milanović vršio pritisak zašto ne prime Bosnu. Kako je to sve igrokaz. Malo pritiska, malo ovo i ajde sad ćemo ugurati Bosnu u EU. A znate da nam je Bosna bila ono jedini izlaz ako se nastavi ovaj teror što je bio zadnje 3 godine, kojega su mnogi zaboravili, mnogi su zaboravili te ljude što su nam radili, ja ne, nikad i neću zaboraviti, takav sam, nadam se ne i vi. Bosna nam je bila taj izlaz, ali izgleda da su se oni isto dosjetili toga i zato hoće progurati tu Bosnu i Hercegovinu brzinski u EU i uvesti te sve zakone koje nameću nama, tako da nam i tu odstupnicu oduzmu. Vidjet ćemo šta će se dešavati. Da se vratim sad ono što sam rekao na početku u vezi tih izbora u Hrvatskoj, kad sam vidio sad ova 2 videa iz Njemačke, znači vlast i opozicija, imamo sve pod kontrolom, onda dolazimo do Hrvatske jer sam vidio prilog kad sam došao na posao od Vlahova, bio mu je neki PR, stručnjak politički, koji je objašnjavao kako i zašto raste podrška HDZ-u i Plenkoviću uprkos svim tim aferama. Slušao sam ja to nekih 10 minuta, baljezganje, standardno, zato što su ovi opozicija nikakva i nema dostojnog kandidata, nema ja bih samo rekao da smo mi u Hrvatskoj ribice sa onim najgorim pamćenjem što postoji, znači u sekundi zaboravljamo sve što je bilo, a iskreno nema jednog lidera i nema te opozicione stranke koja bi u stvari nešto promijenila ili bi nas izvukla iz ovog stanja u kojem se nalazimo. I kad pogledate sve te stranke su svi bili zagovaratelji ovog stanja koje je bilo, znači zadnje 3 godine. Nitko nije osim par pojedinaca, znači ko stranka nitko nije stao na našu stranu, mislim na nas ovdje na kanalu, i sad bi ja trebao za nekoga od njih glasati. Ma ni u životu. Jer će svi ti sutra opet stati na stranu njih koji su nas terorizirali, koji bi nas rado sa tim spasonosnim pripravkom spasili, zna se i kako, koji bi nam uveli lockdown, koji bi nam nametnuli ne znam kakve zabrane, uništili sva ljudska prava, iako su i sad ta ljudska prava dovedena praktički na nulu. I onda dođe do zaključka zašto se pojavio DP. Pa pojavio se upravo zato da bi sutra, ako HDZ-u zapne nešto na izborima, uvijek postala ta opcija da koalira sa DP-om i praktički je to dovoljno uz manjine. Samo se pitam kako će onda Mlinarić Ćipe sa Pupovcem sjediti za istim stolom. Ili će onda Mlinarić Ćipe napustiti, iz protesta napustiti DP, i bit će nezavisni zastupnik, a ovi će opet i nadalje, jer je Penava se već izjasnilo da on ne bi imao ništa protiv. Naravno da ne bi imao ništa protiv, pa bio je prije tamo. To su sve u stvari većinom ljudi koji su bili tamo pa su sad kao prešli ovamo. To je ono kao da igram sad za Osijek, pa neću više igrati za Osijek, priču u Rijeku. Ili napamet govori ili u Slaven Belupu. Znači, opet smo sve je to isto. A naravno da se svi financiraju iz iste kase, ko što pametni ljudi rade, znači financiraju i vlast i oporbu, ili naprave 2 iste firme,
kao full konkurentske, to smo pričali već, Pepsi i Coca-Colu, i onda se oni kao nešto svađaju, bore za tržište, a u stvari samo je jedan isti gazda. Vidjeli ste onaj grafikon koji sam stavio od BlackRocku, koji praktički vlada svime i svačim. Odmah mi je upala doli u oku, u lijevom, Uber. Sjetite se kad je došao Uber, kad sam pričao o tome i postavio pitanje ko plaća porez uopće za to i kako oni to vode, jer oni imaju samo neki broj tamo, nemaju ni ureda, nemaju ničega. A onda kad sam vidio sad ko je vlasnik njihov, bilo mi je jasno kako su oni to progurali, vjerojatno isti vlasnik i Glova i Volta i sve stoji BlackRock iza toga ili neko od tih fondova. I naravno da su svi ovi skupo potplaćeni da to sve dozvole, da to tako funkcionira. Ali ok, to je sad neka druga tema. Vidjet ćemo šta će donijeti, ali vidim da su sve već počeli ove predizborne radnje i da jedni druge gade. I vidjet ćete ono što sam vam ja već prognozirao, da bez obzira izašli mi svi na izbore, glasali mi svi, šta god se desi, ništa se neće promijeniti. I ništa se ne može promijeniti, jer je nemoguće promijeniti nešto ukoliko vi ne izađete iz sustava, znači to ako ne izađete iz EU-a ili iz NATO. A to je praktički nemoguća misija. Ja mislim sad trenutno da je to nemoguća misija. Pogotovo zato što mi nemamo uopće nekog lidera koji bi jasno i glasno stao iza neke odluke ili stao iza toga, ali ovi svi, čini mi se, malo zaprijeti odmah promijenu retoriku ili to sam 100 puta rekao kod Zoke Milanovića, znači koji ima retoriku za unutrašnje stvari, uvijek je kontra nešto, uvijek napada ove, a kad dođe negdje vani, onda je kao pudlica. Ali to je sve dio igrokaza na koji će opet mnogi ljudi nasjesti i evo, recimo sad dotaknut ću se i Mosta, znači taj Most koji će vjerovatno opet imati 5-6 ovih mjesta u Saboru i 2-3 ljudi koji će stalno nešto iznositi, neke nepravilnosti, Marin Miletić će sigurno ući, koji ima isto tako dobre govore, ali on ništa ne može promijeniti. Kad on kaže mi kad dođemo na vlast, ma ti ne možeš doći na vlast, kako da dođeš, ti nemaš naprijed potencijal za doći na vlast. S tobom neće nitko koalirati. Znači kako ćeš doći na vlast i šta ćeš ti napraviti, šta zatvorit ćeš ove? Evo, kad bi to bilo moguće, ja garantiram da bi 70% ljudi glasalo za njega. Ali mi svi to znamo da je to nemoguće. Jer Most neće nikad dobiti 55% glasova i da dobije 55% glasova ne može sam napraviti vladu. Možda može, ali čisto sumnjam. U stvari ako dobije, dobit će neki 30%, imat će najviše, 25%, ovo je špekulacija sad. I sad bi on treba napraviti vladu. Sa kim bi koalirao? Sam nije htio koalirati sa DP-om, neće koalirati sa Možemo, jer je to kao lijevi spektar, to su ti globalisti i SDP koji je na samrti. Sa kim? Suverenisti. Ok, Most i suverenisti, ima i ne znam koliko, pa možda HSS, ne znam će li ući uopće, valjda hoće. I gdje smo? Znači, tamo smo i gdje smo bili i prije. Znači, ništa se neće desiti, ništa se neće promijeniti. Zato nije ni čudo da oni opet nastavljaju svoj igrokaz. Sa ovim svime što se dešavalo zadnje 2-3 godine, samo malo uzeli su zatišje, ko što su uzeli za njih put. Ok, ne ide sad direktno baš odmah od 0 na 100, ali polako se priprema teren. I sad na kraju, kad već pričamo o tom terenu, pripremi terena, onda su ovi pripremili teren 25.8. su donijeli taj zakon na razini Europske unije, znači koje još uništava prava ljudi, cenzura će biti još gora, neće se smjeti govoriti ništa što je van službenog narativa, mislim da će tu ubaciti ove klimakterijske promjene, sve vodi k tome. Iako je to mislim, to samo mogu baš one ovce i tela vjerovati u to, ali ok, izgleda da ima ipak dovoljno koji vjeruju u to. Tako da bit će teško održavati ove kanale i većina će se susresti sa nekakvim zabranama i možda čak i zatvaranjem. Tako da čeka nas uzbudljiva jesen, imam osjećaj. Ali ok. Vidjet ćemo što će biti.
U svakom slučaju volio bih da se više malo okrene na temu kako je sve živo poskupilo, kako sve više i više ljudi ima problema sa preživljavanjem mjesec za mjesec i sad ako se opet podignu cijene, što vjerovatno hoće sad na kraju 9. mjeseca, ako se skine ta zabrana sa poskupljenja električne struje, za koju smatram da, iako je skupa, da čak i nije toliko u odnosu na hranu, jer mi garantirani imamo najskuplju hranu na svijetu. Mi plaćamo najskuplju hranu na svijetu. Neću pričati o autima, o tehničkom i ovome i o tim stvarima koje su duplo skuplje nego vani. To vi svi skupa znate i znate koliko vas to košta svake godine. Ne zaboravite, svake godine, čak i u Njemačkoj 2 godine, ali kod nas je svake godine. I kako se tu okreću milijarde i milijarde. I kako smo mi svi skupa u stvari jedne male one životinjske ribice sa jako kratkim pamćenjem. Ali zaludo je o tome razglabati, zato ću vas ja sad napustiti, idem malo prošetati, malo razbristiti mozak, nadisa se ovog svježeg zagrebačkog zraka, moš misliti. Ali okej. Nije ni loše, palo je malo ove kišice. To sam zaboravio reći, idem neki dan, ujutro kada je pala puna prva kiša, auto je bilo u garaži i pređem rukom preko auta, koje je bila parkingu. To je, zalijepi mi se ruka, skoro mi se ruka zalijepila, ruka mi je bila tako crna, kad sam prešao to, prestrašno, znači šta je sve tu palo u toj kiši, to je nešto nevjerovatno, ja ne znam šta je tu sve bilo, ali to je bilo, poslije kad sam došao do auta, imao sam bocu vode, onda sam pokušao to saprati i jedno sam sapra. To što mi je ostalo na ruci, znači zasipali su nas 2-3 dana nemilo i onda naravno je došla kiša koja je to sve bacila doli na usjeve, na nas. Tako da truju nas na sve moguće načine, ali mi se ne damo, borba ide dalje. Sve vas lijepo pozdravljam, čujemo se, slušamo se, živjeli.